Kani kedek All India Radio Shillong kekubor ban Police P da ibadah hunram di. Kimat bakongsan jeng kekubor menta kestem. Pelat Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ke projek Kampen Roy ke bapalat 6,000 kulur tingkah Uttar Pradesh. Ringkat kari berok kawai larakia Shillong ke Vijay Diwas Senin Kesngi. Bat ansabam sma Ibu Pesh Bagel Presiden ke Chhattisgarh Pradesh Congress Committee ke Menteri Rang Badu Batamai ke Jela Chhattisgarh. Kikubor babnya. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi Senin Kesngi ula pelat iki projek Kampen Roy ke balakot 6,000 kulur tingkah Hari Bareli ha Uttar Pradesh. Haka jinglet junga bersisni jung Modi syakate ke Jela ula kawe lamaru ya kadal kebala ai kerting ke Hamsafar ke Balashna ha Modern Coach Factory Hari Bareli. Haba ai jingkren haka jingelang patba Lalganj Menteri Rang Badu ula ong ya kate ke karkhana ladap banmang haus 6,000 nyau balatei pat ya ka haus 6,000 chipau. Ulaong bahaga jing shisha lade ban snaru ya kijaka shong haka teke rel Henry omyo lat satia ban pendam haka rukom ka babiang. Ringkat karihi barok kawai larake kasngi lingku dap sabu prasnam jongka Vijay Diwas Senin Kesngi hanong ba Shillong. Larake kerpang ya kene kasngi ban kenmau ya kajing job jongkari India haka khatnre tarik unok prak khat khandai spa nyu puwei hadian kajing ele thma kabakat lai sngi linter bat kari Pakistan. Haka ni kasngi lapen longro ya kajing yat patba kabala penya da ka Bureau of Outreach and Communication jongka tenat Information and Broadcasting jongka Sarkar Pedeng. Ringkat kajing trilang bat katenat yadari jongka Sarkar Pedeng bat ke National Cadet Co. Ya kini kejimiat patba lakawe lama da Defense PRO Wing Commander Ratnakar Singh na Police Bazar bat lapin kutpat War Memorial Haraino Point. Hakabar kilailit banbu sentiu kum kadak kejingkan maburam ikitu kisipai ki balayap hakate ketma haus nam khandai spa new puwei. Kajing pelat im ki khat langut kinong trade deuyong ki balasha tep im hakakram deuyong ka badan hajan kawa aliten ya East Giant Hills District kadang ya Chakhaman. Ki pulet ka jela ki lakemno ya utrai jong kate ka kram deuyong. Kinong yarap naka Kenhuan State Disaster Response Team ki pulit bat naka National Disaster Response Team ki la shemjing e shikat day ban pelat im ni kite ki khat langut kinong trade deuyong ki bala suba be ki layap jelop hakate ka kram deuyong. Kakenhuan bakerpang baya debat ki kamti deuyong naka Sarkar Pedeng ru kilaya poi hakate ke jaka. Hakawai ke liangpat USK Singh Operation Commander jangka NDRF habai kren bat kilat patai kubor ula ongba kinong jingi naka kenhuan NDRF kila ban jingi tangkumba laipo pun ka jingjeliu jangka kat baga jingjeliu jangka hapo kate ke kram deuyong kalalong hadu nyu pun. Ulaya tu ru baka kenhuan kala pendankam dekitiar ki kortan Henry Syam layu idak ru hakate ke kram. UMLA ketika than Dr. Azad Zaman ru ulapoi hakate ke jaka ban pen ya ka jinglong jingman. Kasorkar Meghalaya kelas dang trekam halor kamat trekam halor karep karyang haka jela. Menteri ketenat karep karyang ke jela iba bante dor lingdo ila ong ba kalong shisha ke jing e ke jela bakan wanra e kamat trekam hakaba ila benrap ru bawat laka dang shimpor ya ke jela bakan danno hela ke jong kamat trekam halor karep karyang. Iba banti dor ila ongru baladep banyakren halor ketika kambat ke jing trekam halor ketika mat trekam kala sedang ila ongru bakatenat kala dep ban pet benya ikimat trekam halor karep karyang nakiwe ki jela kum ke jela Punjab bat Telangana. Kani ke kubor kalawan Shapi na ke All India Radio Shillong. Presiden ke Chhattisgarh Pradesh Congress Committee Bhupesh Baghel unsalong kum Menteri Rang Badu Batamai jong ke jela unang bishar benya na ke AICC Mallikarjun Kharge ulapin bena ke kerteng Baghel kum unang yalam jong ka Congress Legislature Party CLP ha ka jing yalang kinong thawan Batamai ha headquarter jong ka Seng Haraipur Henin Kesngi. Ansapin semayo Baghel kum Menteri Rang Badu Batamai da ulat ke jela Anand Diben Patel haka jingelang ka bansalong Hamadan jong ka Science College hanong ba Raipur Shibit Janmin. Menteri Rang Badu ke jela Tripura Biplab Deb ula kentu ya kari Bangladesh bakan trilang bat kari India bantai ya ka jingedei jong baro arteli kiri.
Ude pula ong yakani hakajing lejbu sentio kan mau burame ki sipai ki balayap na kabenta kari hakajing rake ka VJ Diwas. Kabashat rake manla usnem haka khandri tarik unok pra bankan mau burame ka jingjop jong kari India ya ka Pakistan house nem khat khandai spa nyuphuei bat kadai ru ka sngi thawe kari Bangladesh te namar kata kari Bangladesh kadone ka benta ka ba kongsan hakate ka jingele haute usnem. U Assistant High Commissioner ka Bangladesh badan hak Tripura Ukirti Chakma ulaong baka office jong u kalarake ka VJ Diwas da ka jing penlong ka seminar halor ka jinglong latluet kari Bangladesh ringkat ka jing kentiyo ka lama kari bat ka jing bu sentiyo ya u bangga bandhu Sheikh Majbur Rahman. Ka school ba Tripura University kalalap bakadan ka jing pendan kam baklai ka pisa ka baship ho kulir tingka ha ka bayade bat ka jing penyo ya ki ibung. Bat ka school ba kala thaw ka komiti ka bakarpang banwat benya ahlor ka te ka kam layathu u he ka te ka school ba hanin ka sngi. Ka te ka jing pendan kam baklai ka te ka pisa kala pau perthe ha ka por jong ka jinglong Vice Chancellor u Anjan Kumar Ghosh u balasong that ha unai tung menta usnem. U Vice Chancellor bamenta jong ka school ba Tripura University u Vijay Kumar Lakshmi Kantrau Dharurkar haka jingalang bat kilat pathai kubor ula ong ba ula dep bantaw ka komiti banwat pnya halor kate ka jing pendan kam bakla ya kapisa ha ubnai leber menta ubsnem katanat Human Resource Development jong ka sarkar pedeng kala ai hukum banlit kendu bantoket persya ya VC barim kate ka school ba u Anjan Kumar Ghosh halor ka jing kemno ba ula pendan kam bakla ya kate ka pisa. Kajing kajia khapur hapring ka Meghalaya bat Assam kadang ye peteng wat hadin ki posnem klem kanu kajingla banle AA. Ka sarkar Meghalaya menta ka longkloi ben penbetnyo ikini kijing kaja sisendan ha kajing keren bat kinong tho kubo dangshen usembut menteri rangba kajela iba Preston Tensong ila ong ba an sapinlong ikajing lang hapring baro artli kijela hapring ki menteri rangba bat an sapin benapat shen ya kataring. Iba Tensong ila ong ru ba khanjat snam menshwa ka jilla kala dep en pha ikijing terwa sha ka sarkar Assam halor ki khat artli ki jaka bat ka sarkar Meghalaya kan sebut din halor ki te ki kam. Kanong yo tak marupa haka Olympics hariyo ka PV Sindhu henin kesngi kalayo bandra ekanam kum kanong India ka baningkong banlong kanong job ya ka final haka lempung badminton World Federation World Tour ka balapin long Hagangzhou China. Ka Sindhu kalal penram ya ka Nozomi Okuhara na ka ri Japan da arpuwei khat khandai arpuwei khat nyo bat ka yo ra ekanam job bat kani ka deiru ka jingjop ka baningkong ka jongka hau news nem. Ka jingpelat im yaki khat lai ngut kinong trei deuyong ki bala shat tep im haka krem deuyong ka badan hajan kawa liten ha East Jaintia Hills District kadang ya Chakman. Ki pulet ka jela ki lakem no ya utra jong kati ka krem deuyong. Kinong yarap naka Kinhuan State Disaster Response Team ki pulit ba naka National Disaster Response Team kila shamjing penpelat im ya kiti ki khat laingut kinong trei deuyong ki bala suba ba kila kalon yap kila yap jelop ha kati ka krem deuyong ka Kinhuan bakarpang ka bay debit ki kamti deuyong naka sarkar pedengdu kila poi ha kati ka jaka Schwaben penkut ya ka kubor sa sisian kimat bakongsan pelat im Pelat Menteri Rangba do kari Narendra Modi ki projek kampanroi ki bapalat 6,000 klur tingka ha Uttar Pradesh. Ringkat kari barok kawai laraki ha Shillong ka VJ Diwas henin kesngi. Bat an sabam sma Ibu Pesh Baghel Presiden ke Chhattisgarh Pradesh Congress Committee kum Menteri Rangba batamai ke Chhattisgarh. Katong ilapoi syakabakut jongka kubor ke Belawan Shpi na ka All India Radio Shillong. Mentang ini soak na bat ke Delhi Station na ka benta ki kubor.